Dobrodošli u još jedan podcast o vašem zdravlju. Sa mnom je danas dr. Filipović. Boris, dobro mi došao. Danas ćemo pričati o jednoj izuzetno bitnoj temi, ali mislim da u posljednje vrijeme se tek priča zapravo o poremećajima u spavanju. Dakle, zašto spavamo, kako spavamo, reci mi malo uvod taj. Svi spavamo, volimo spavati više manje. Apsolutno. Ali postoji razlog zašto spavamo. Nije da se neko sjetio da je dobro da mi nešto malo ležimo i da generalno spavamo. Postoji cijeli taj neki fiziološki uzrok našeg spavanja koji leži u činjenice zapravo cijeli naš organizam se treba odmoriti, mozak se treba na neki način očistiti od svih nekakvih toksina, srce radi praktički duplo slabije, cijeli naš hormonski sustav radi na jednom drugom nivou. Znači nema tog nekakvog našeg zdravstvenog sustava koji generalno ne radi na nekom drugom nivou i zato je bitno generalno spavanje. Ali to pričamo ako osoba je zdrava i ulovi ovaj dobar san. No, kod spavanja se vrlo često, pogotovo u parovima, zna dogoditi da netko hrče. Je li to prirodno, je li to normalno i kada hrkanje zapravo nije zdrava pojava? Da, hrkanje je jedan zvučni fenomen koji je generalno ima problem sociološki obično za partnera i u pravilu se uvijek događa da su muški ti koji su više hrkači i generalno onda su žene te koje lupaju laktovima ili na kraju završe u drugoj sobi. Ono što je bitnije što je u pozadini tog hrkanja i kad govorimo o tim nekakvim poremećajima samog spavanja, onda govorimo da ih ima preko nekakvih 88 raznih poremećaja spavanja i koji spadaju u neke razne skupine. Hrkanje se povezuje sa tim poremećajem spavanja koji se naziva opstruktivna apnea u spavanju i to je nešto što generalno ja mislim da je vrlo vrijedno razgovarati jer jako puno nekakvih drugih poremećaja kreću iz tog poremećaja spavanja. Dakle, nije svako hrkanje nezdravo hrkanje? Tako je. Otprilike? Otprilike. Znači, hrkanje je jedan, kažem, zvučni fenomen koji generalno u podlozi može imati apneu, a apnea se generalno definira kao prestanak samog disanja. Sad, dišemo kroz nos ili neki dišu kroz usta i taj zrak mora proći taj naš gornji dišni put i zapravo završiti u našim plućima. Hrkanje nastaje kad zapravo dolazi do vrtloženja zraka i to je onda taj zvučni fenomen i ako imamo sreće, onda taj zrak će ipak završiti u plućima, a ako nemamo, desit će se prekid disanja i onda idemo u taj poremećaj koji se zove apnea. Znači hrkanje za samog hrkača može biti samo zvučni fenomen i generalno ne toliko nezdrav. A ako se dešava apnea, onda je to vrlo nezdravo stanje. O apneji zapravo slušamo tek posljednjih godina. Nije se do sada zapravo obrađivala ta tema. Pa evo, idemo onako našim gledateljima ukratko objasniti da znaju prepoznati imaju li oni problem ili ne. Dakle, što je apnea, kako se dijagnosticira i kada kažemo ok, imam problem. Apnea je zadnjih nekakvih 10 do 15 godina došla u nekakav spotlight medicine i generalno, jer se danas smatra i nekakvim tihim ubojicem. Znači, postalo je nekakav svi hrču, pa ja hrčem i tako i to generalno je prošlo kroz nekakav jedan dio ispod radara u smislu da je to jedno normalno stanje. I to je generalno veliki problem i ono što su zadnje godina jako puno istraživanja je bilo rađeno i zapravo se shvatilo da zapravo apnea kao taj nekakav centralni poremećaj spavanja koji se zapravo može adekvatno liječiti, ga je potrebno dobro izdijagnosticirati. Meni u ambulanti vrlo često taj prvi nekakav screening su upravo partneri koji vrlo često i pacijenti dođu sa svojim partnerom jer je oni malo čitaju, pokušavaju pomoć na ove i one. Ili ga više ne može slušati. Malo sebi, malo i njima. I onda je taj dio tog nekog prvog screeninga koji generalno si osoba može posumnjati da generalno ima problem. Ali stvar nije neke stvar znanstvene fantastike. Svako ko generalno zna da hrče, zna da generalno koliko god spava i dalje je umoran, onda generalno i živimo danas u tom 21. stoljeću gdje generalno sve taj cijeli umor se pripisuje i nekakvom stresu, pa onda misli pa naravno puno i radim, ali kad se počne malo raščlaniti taj generalno problem,
onda problem nije znanstvene fantastike, postoji nekakvi upitnici koji su također ljudima dostupni i preko interneta ispunite upitnik i onda se pokaže koji ima povećan nekakav rizik, onako par pitanja koji su A koje su glavna pitanja? Pa glavna osim pitanja umora? Da li ste umorni, da li recimo lagano zaspite pred televizorom, da li dok vozite imate osjećaj da ćete lakše zaspati. Ti upitnici su manje više većinom bazirani na umoru, a onda uzimaju i taj nekakav već patološki dio koji se odnosi na naš zdravstveni sustav. Neko ko ima i povećan krvni tlak, znači hipertenziju, neko ko ima dijabetes. U tim upitnicima dobiva veći skor i generalno onda u tim slučajevima trebaju doći vidjeti nas koji se generalno malo više s time bavimo i onda počinju analize kako ko spava i onda počinju specifični testovi. Ok, idemo onda po specifičnim ovim dijelovima. Tada pacijent ti dođe u polikliniku. Koji su to specifični testovi koje on mora proći da bismo zapravo znali da ima problem, da ima apneju? Da, postoje dva neka testa koji su vrlo specifični za zapravo dijagnosticiranje apneja, a onda i ostalih poremećaja, drugih poremećaja spavanja koji, kažem, mogu biti u vezi sa također apneom. Jedan se zove poligrafija, drugi se zove polisomnografija. Bitna razlika je da u poligrafiji dobijete ko mali aparatić, odete doma, spojite se za njega, odete u svoj krevet, odspavate, vratite i onda mi izanaliziramo točno što se dešavalo sa vama dok ste vi spavali i dobiju se neki brojevi. Polisomnografija je malo različita jer ona ima malo više mjerenja, spava se kod nas u poliklinici i kažem, kad sumnjamo na neki drugi dodatni poremećaj spavanja, onda je polisomnografija indicirana. Ono što mi zapravo dobijemo su određeni brojevi koji nam govore da li netko ima i nema apneu, da li ima blaži, srednji, izrazito teški oblik i onda na temelju toga se generalno radi plan liječenja. Idemo onda u taj plan liječenja. Dakle, pacijent ima problem, pristupio, vi ste dijagnosticirali i što sada? I koliko je zapravo apnea opasna? Pa, to je ključ zapravo cijelog problema. Neko može imati blagi neki poremećaj koji generalno možda i sa nekakvim, ajmo reći, higijenom samog spavanja, znači da se ne pije alkohol iza recimo 7 sati, se može dobiti recimo jedan dobar rezultat da osoba, ako ima blagi oblik apne, znači taj AHI indeks recimo do 10, može generalno proći bez nekog naše velike intervencije. Ako govorimo već o tim nekakvim malo težim oblicima, onda ono što možemo raditi, imamo nekakve svoje protokole. Ako neko ima izrazito jaki i teški oblik apne, onda prvo liječenje, generalno što se preporučava je CPAP aparat. To su aparati koji su prvi zapravo i izašli na neki način na tržište i nekakav su zlatni standard. Znači, to je kao, ja volim reći, mali respirator koji, znači, imate masku koja može biti ili na nosu ili na ustima i jednom i na drugom, upuhuje zrak u vaš taj gornji dišni put i generalno širi taj kolaps koji se nije bitno na kojem levelu se dešava i vi zapravo dobivate dovoljno kisika, u pravilu ljudi tad i ne hrču. I to tijekom cijelog spavanja? Tijekom cijelog spavanja. Međutim, ako osoba je generalno za taj oblik liječenja se predodredi, znači onda od sad pa do kraja života generalno smo na toj vrsti liječenja. I generalno je to, kažem, jako dobra terapija, no međutim, po nekakvim studijama generalno 60-70% ljudi uopće može biti na toj vrsti liječenja. I onda ono što mi generalno radimo, možemo optimalizirati, ja volim reći individualizirati liječenje, da točno vidimo na kojem levelu se dešava opstrukcija, kojeg je tipa i kako ga individualno možemo, znači, otvoriti taj dišni put. U tim slučajevima ono što radimo nešto što se zove sonoskopija. Znači dođete kod nas i onda vas mi, odnosno anesteziolog vas doslovno uspava pred nama i mi onda sa kamerama gledamo šta se dešava sa tim dišnim putem i točno znamo problem je u tipa bazi jezika i generalno točno onda znamo na koji način možemo liječiti ljude. A nema ja mislim da je problem u tom nekom dijelu. Dakle, točno se detektira. A gdje može biti? Znači, rekao si baza jezika, gdje još može biti? Kad krenemo od, zapravo, prve postaje to u pravilu nos, ljudi mogu teže ili slabije disati na nos,
To su koje kakve devijacije septuma? Devijacije septuma, ljudi mogu imati nosne polipoze, znači upale sinusa, mogu imati jednostavno alergijska stanja. Osnovno je bitno reći da zapravo jedno je kad mi ovako pričamo i kad smo i u budnom stanju. Problem je tog našeg kolapsa dišnog puta kad mi legnemo, kad se sve opusti i onda se stvar počinje generalno mijenjati i kolabirati. Zato mi zapravo osobi uspavamo i onda vidimo gdje je točno taj kolaps. Druga postaja je zapravo usna šupljina, govorimo o mekom nepcu, odnosno onoj našoj uvuli koja zapravo je uzrok krkanja. Onda dolazimo u jezik, znači jezik je jedan veliki biftek koji nije tako mali dio mišića koji generalno kad se opusti zapadne od uzada i generalno nam blokira taj dišni put i onda u donjem dijelu još mogu biti vrlo često nekakve manji problemi sa epiglotisom, znači ovim poklopcem koji se spušta. Znači bitno je reći gdje je opstrukcija, kojeg je tipa i onda pričati o tome na koji način ga možemo liječiti ako se nismo odlučili za SIPAP, jer SIPAP-u nije svejedno na kojem je mjesto opstrukcija kojeg je tipa, on će ga proširiti. Što je somnodent? Sad ulazimo u tu sferu liječenja u kojem generalno mi pokušavamo individualizirati liječenje i zapravo neko koji ima jako teški oblik, generalno sad sam imao pacijenta, evo ima 100 AHI indeks, to je onako ekstremno jak indeks, ali on jednostavno ne može SIPAP koristiti i njemu treba generalno pomoći da osnovu se generalno spešava život. Ja ću samo pokazati somnodent, pa malo evo praktična nastava. Znači udlage su zubna zapravo pomagala koje izrađuje stomatolog. Znači mi imamo licencirane stomatologe koji se generalno samo bave sa udlagama i one se izrađuju po zubalu osobe i generalno se rade određena mjerenja. I ono što je generalno ključ tog dijela je da zapravo postoji pomak te čeljusti prema naprijed. Kako je jezik vezan za donju čeljust, na taj način se otvara taj dišni put i jezik se malo pomiče prema naprijed i mi generalno možemo disati. Ova plava, to su zapravo dakle ne odvaja, dakle vi ne možete, dok spavaš ne možeš otvoriti usta. Postoji, ovo je jedan tip udloge, imamo i neke tipove za koje ljudi zapravo mogu potpuno otvoriti usta, samo imaju drugčija ta krilca. Znači postoje više tih nekakvih generacija, ovo je recimo najnovija generacija koja je jako neki način prilagođena samim ustima, vrlo je mala, sama tehnologija izrade je vrlo sofisticirana i tako, nema problema sa caklinom. U pravilu liječenje izvodi stomatolog, prati vas, to nije ono da napravite zubnu udlogu u kućnoj radinosti i generalno taj dio. Mogu biti određeni problemi sa zubima, zagrizom i zapravo stomatolog je taj koji vas onda prati cijelo to liječenje. Često, znači, kod najtežih oblika liječenja kombiniramo i somnodent sa kirurškim liječenjem. Kirurško liječenje smo rekli mora biti ciljano i točno rješavati određeni problem, ali tipa u nosu imamo 2-3 vrste operacija, septuma, nosnih školjki, sinusa kojima se generalno otvara taj dio prostora. U ustima imamo posebne vrste, to su palatofaringoplastike, znači kojima se otvara mekonepce. Imamo posebne tehnike kojima se također i baza jezika može pomaknuti. Znači sve je cilj dobre procjene i kombinirane neke terapije nekom koji ima AHI iznad 30 u pravilu. Jedna vrsta terapije često ne pomaže zato što opstrukcija bude na 2 ili 3 razine. Preko 99% ljudi može koristiti tu terapiju, ni lakše i putuješ, nemaš koferčić sa sobom i tak. Stvarno je odlična terapija koja u biti ja često vrlo i kombiniram sa ciljanim operacijama. Bitno je reći da je zapravo ono što smo rekli, somnoskopija, kad kažemo gdje je sam poremećaj, onda i kirurgija, ako je ciljana, otvara određene dijelove. Ali u svijetu to liječenje ide toliko naprijed, recimo da zlatni nekakav najveći krik danas u svijetu, u Hrvatskoj ta operacija nikad nije niti izvedena, se rade recimo pacemakeri, znači postoji kao što postoji pacemaker za srce, postoji poseban pacemaker koji se ugrađuje na zavojnicu živca koji inervira jezik i u trenutku kad vi prestanete disat, prvenstveno zbog baze jezika, on daje mali impuls, tako je da jezik ide naprijed. Znači, ali to je kod ovih koji imaju zapravo jako tešku kliničku sliku. Tako je, kliničku sliku kojima se čak i somnodent generalno ne može tu bazu jezika dobro poznati. Znači, stvar je dobre dijagnostike i onda uistinu liječničke prosudbe što i kako generalno liječiti. I kad se generalno stvar liječi, ti se ljudi stvarno preporode u smislu dobe
jednu volju za životom, jer ako si cijelo vrijeme pospan... Odmoren si. A kada pričamo o ovim najtežim pacijentima, što se njima preporučuje, osim, dakle, disanje kroz masku tijekom cijele noći? Pa to je, ti najteži generalno pacijenti uvijek imaju ono što mi kažemo, imaju određene komorbiditete. Znači, pričali smo zašto je apnea vrlo loše stanje, zato što nema zapravo dijela tog našeg nekakvog zdravstvenog sustava koji ne može biti povezan sa apneom. I danas zapravo ljudi mi koji se generalno bavimo liječenjem same apne povezujemo sa drugim vrlo tipa kardiolozima. Ljudi imaju nekontrolirane hipertenzije, a imaju to zbog apne. I kad liječite apneu, generalno oni više ne moraju uzimati lijekove za tlak. Ili imate ljude koji su pretili, imaju dijabetes, u podlozi toga je ponovno apnea. Pa onda imamo ljude koji generalno u vrlo ranoj dobi dobe moždani ili srčani dobe zbog apne. Cijela ideja je zapravo nije samo stvar umora, nego je stvar toga da zapravo dok spavamo sa tim smanjenim parcijalnim tlakom kisika, stvaraju nam se slobodni radikali koji nam doslovno uništavaju organe. I onda je cijela ideja da tamo gdje smo najtanji, gdje nam je najmanja rezerva, tamo će nam se razviti bolest. Što onda zapravo govorimo o srčanim problemima, endokrinim problemima, kognitivnim problemima. Imao sam sad isto tak pacijenta koji je onak vrhunski intelektualac, šahovski majstor, ali generalno zbog same apnije više ne može suvislo potezati poteze i generalno se jednostavno gubi. Znači, problem je multifaktorijalan i generalno se može desiti na raznim dijelovima. I iz tog razloga, one najteže, zapravo uistinu liječenje spašava život. I ja volim ljudima reći, to vam je, ako želite nešto napraviti za svoje zdravlje, onda vam možete cijele dane jesti travu, možete se baviti jogom, možete šta god. Ako ne riješite tu apnu, sve vam se to generalno briše. Koliko je to stanje zapravo promjenjivo? Odnosno, hoćemo li se mi ikad, osoba koja ima apneu, riješiti toga? Pa to je jako dobro pitanje. Daću jedan dobar primjer. Znači, zemlje koje malo više promišljaju o tome, recimo Nizozemska, po kojoj smo mi generalno uzeli te neke svoje protokole, tamo je to vrlo ozbiljno stanje koje je zapravo zakonski isto tako regulirano. Tamo ako ste profesionalni vozač, 2 puta godišnje morate imati test, polisomnografiju ili poligrafiju, koju vam tvrdi da vi nemate apneu. U trenutku kad vi imate apneu, nema posla, nema vožnje auta, nema vožnje aviona, nema ničega, zato što vi niste sposobni za rad. Mi pokušavamo isto tako sad doći određeni način na tu razinu da, ali u slučaju u ovom što smo pričali, ako se adekvatno dijagnosticira i liječi, testovima se potvrdi da više nema apne, znači nema prekida vi ste izliječeni i generalno možete se ponovno i vratiti na posao i nije nikakav problem. Čini mi se da u Hrvatskoj zapravo ne postoji baš velika svijest o tom problemu i o tome koliko to utječe na svakodnevni život. Pa kažem, stvari se mijenjaju, ništa se ne dešava preko noći, pa tako i taj dio i ne znam, u zadnjih, ja bih rekao, 5 godina se stvari drastično mijenjaju. Mi smo sad i prošle godine napravili i doktori novo društvo, Hrvatsko društvo za apneu, gdje je problem i nas samih doktora da generalno svako gleda iz svog kuta, pa onda apneom se bavim ja koji sam otorinac, ali se bavi i neurolozi koji su generalno nekako centralni u tom dijelu dijagnosticiranja, pulmolozi, znači ima raznih vrsta i liječničkih struka. I onda govorimo o svim ovim ostalima koji zapravo vide te pacijente, ali u svom softveru trebaju imati dio, pa dajte možda napravite ako ste malo pretili i taj neki dio. Ima li svaka pretila osoba apneu? Imaju veći rizik svakako, jer je to jednostavno cijev koja kad imate veću masu, kad veći body mass index, generalno automatski podrazumijeva da je ta naša mala cijev više se može stisnuti generalno i svaka terapija, ono što se isto tako znanstveno dokazalo, ako pacijent uđe u režim da smanji body mass index, svaka terapija je zapravo učinkovitija, što zapravo uzročno posljedično tvrdi da zapravo ljudi koji su pretili imaju sigurno veći rizik za apneu nego neko ko je generalno manje tjelesne težine. Isto tako treba reći, što nismo generalno rekli, ne znači da neka osoba koja je u podmakloj dobi da generalno ima apneu. Ja imam pacijente koji su u 20-ima. Dečku koji je u 21-2 godine i generalno ima apneu, reći da generalno treba sa sljedećih 60 godina živjeti sa CPAP aparatom, it's not so easy. Tako da generalno
treba razne aspekte i dijagnostike i liječenja usuglasiti i generalno naći optimalno rješenje za svakog pojedinog pacijenta. Koji je tvoj savjet zapravo svima koji sada gledaju i pitaju se imam li problem, nemam, odnosno možda i oni koji znaju da imaju apneu, ali evo nisu se do sada odlučili uloviti se u koštac s time? Pa kažem, ono što smo i rekli na početku ovoga, prvo malo samo sebe ispitati kako se osjećaš, umor ne toliko staviti u prvu ruku da je generalno jako puno radiš i da je sve stvar stresa. Jedan dio je, ali generalno ako si umoran cijelo vrijeme i lagano zaspiš, ako odeš u kino ne mreš dočekati polovicu filma, kažem, partner ti kaže da generalno hrčeš, ispuni upitnik i vidi generalno da li po tom nekom kriteriju je ili nije i kažem, ako je, onda svakako potražiti malo specijalističku pomoć u smislu da, jer kažem, stvar se liječi na vrlo adekvatan način i generalno dobiješ sigurno jednu bolju kvalitetu života nego što si generalno imao prije. 30-40 su negdje aktivne kad počnemo malo aktivnije razmišljati o svom zdravlju i ne uzimamo sve više zdravo za gotovo i možda malo i više i umora osjećamo. Tako da su to neke godine kad generalno, ako stvarno želimo nešto napraviti za svoje zdravlje, malo razmislimo o ovome o čemu smo pričali i onda generalno probamo to dijagnosticirati i liječiti. Evo, hvala ti Boris, doista si nam razriješio neke nedoumice, naši gledatelji mogu znati imaju li problem i kako ga riješiti i rješenje nadomak ruke. Hvala ti na tome. Hvala tebi. A mi se, dragi gledatelji, vidimo u sljedećem podcastu kada ćemo obraditi još jednu zanimljivu temu. Budite uz nas.